Comunidade afetada pelo alargamento estrada e Kulhun lá concorda com a marcação da rua. Antes, o governo decide metro tolo o plano alargamento estrada Husi Kulhun Tofatu Ahi, no comunidade afetada Sira concorda o de soborasik Sirania uma no hadia ona, mas bem agora atualmente tan metro tolo no comunidade afetada e Kulhun balun la concorda com marcação da rua. Anta kami kopero estado, kami sobrasik kami saitana. Saitana depois be kami ada tiona. Agora estado era harus gusur tanah kami, anta kami lakon di robelona. Kami sidaw kaya tan numar bintes rumah kami layat tanda. Kami kosar be kami ada. Agora estado gusur tanah kami antau ni kami fatin laya. Ne kami lasimu. Kami las lakoi kopero estado kami sobitana. Saya melakukan kopero kar agora welor nasne. Kami maknanya tambah, kami mau di dunia fatin dane. Durante kita saumur sini ya 1971. Saya agora ni saya kami ini tengah tentu fatin, tambah min fatin maknanya neona. Saya agora ba forro tuiran sekatua sini, forro memang forro iya, mas agora ambil forro ne o insami ni muris. Tambah waktu todo kita tene kata ya forro ne ba ne lah ya ekonomi ansa ba kus ba ne lah ya. Saya agora nudar muda ami ba forro ne ba, amat muris o insa. Tambah ami muris ini itu ne. Tu agora sedang forro tidak. Ami hingela dia kata jambe. Hei ami hei kami sedang pat dizizi dengan governo atau fuat hira am sedang kateni. Tamani atene sobona ne, ni atene kata responsável. Nebe ami pronto hei. Antes nele husi conferência imprensa comunidade afetada husi alargamento estrada husi Kulhun Tofatu Ahi realiza conferência imprensa declara katak la concorda com marcação da rua Knyan no mos exige ba governo atu cumpre procedimento husi lei número 8 barari rua San Lourenço Dilma Sujeti Gemen.